Abonnez-vous massivement à la chaîne Lisapo English Club. Bonjour mingi na bino bandeko. Na sepeli mingi. Eza toujours yabino votre humble serviteur, professeur Platini Bihata. Je viens encore na continuité à la leçon sur WH question. Tout est comme on a WH questions na leçon 29C. Tout na par exemple what they be doing, what bla 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 doing. Alors, toza kaka na what te comme WH question word. Donc mo ya WH. Ezaka what te. Toza na where, mais where, we say where. Toza na why. Toza na who. Who are you? Who are you? Pas who. Tozana when. Tozana which. Whose. Whose pen is this? Tout le monde a une leçon ici. Mais awa to exploiter plus what, why, where, na who. Kobangate. Ba leçon ko ya tozo monter toujours en chandelle nenga vieux mataga. Et décoller, ils ont monté en chandelle comme un firmament pour et décoller. N'est pas dans un bino. Ils ont monté en chandelle, comme un firmament, l'icolo. Et au moment que on anglais facilement. Ok, dans la leçon 29D, tu continues toujours dans la même image pour te bungi sa quintessence ya makambo tozo tangate, sens ya makambo tozo tangate. Alors, awa to retourne ba WH questions, on a ici bino ndeti what, why, where, na who. Alors, what is la neti nini. Why is a pourquoi, pour nous ba raison. Where is a où, wapi. O-una accent grave, oui. Où, where, wapi, why, pona nini, what, nini, na, who, nani. Alors, Tobandi, la question de why is Lisika getting up? Pona nini Lisika azola muka? Dans les semaines de l'équipe, what Lisika doing? Lisika zo sala nini? Mais surtout, why is Lisika getting up? Pona nini Lisika zo la muka? Lisika is getting up because it's 6 o'clock. Lisika zo la muka po is à 6 heures. Ala muka na 6 heures. Donc tango etani ala muki. Image ami balé totuni. Who is sleeping? Who is sleeping now? Who is sleeping now? Nani azolala sikoyo? Tomontobi, Lydie is sleeping now. Lydie azolala sikoyo. Who is having breakfast? Who is having breakfast? Nani azo déjeuner sikoyo? Tozana 3 possibilités na pesi. Na rolba Sami is having breakfast. Ou bien Priska is having breakfast. Ou bien carrément bango mibale, Priska and Sami are having breakfast. Pourtant mon une question, who is et arrivera à peine à Lingala. Nani azolia. Léana Fredo bazolia. Il y a une question à singulier, mais on t'a répondu que 2 personnes bazolia. Nani azolia? Bana bazolia. Who is who? Moninga? Who is having breakfast? Nalobi, Priska and Sami are having breakfast. Ou bien, Priska is having breakfast.
Sami is having breakfast. Sami azo déjeuner, Priska azo déjeuner, Priska na Sami bazo déjeuner. What is Leia wearing? What is Leia wearing? Leia alati nini. Souvenez-vous ton atangisaki na suka na lobaki ke verbe to wear kolate loko. Na present continuous olobate je suis en train de m'habiller. Te ngana olobandeti I am wearing a jacket. J'ai porté une veste. I am wearing a multicolored shirt. Na lati chemise multicolore. Okay. What is Leia wearing? Leia is wearing a coat and a dress. Leia alati. Oye, question zali. Leia alati nini. Pas Leia azolata nini. Leia alati nini. Leia alati manteau na robe. Why are students having lunch? Pona nini ba étudiant bazo mela bazo lia biloko ya midi. Biloko à 12 heures. Au biso na Congo toza biloko ya tongo na ya pokwa. Mais bango ya 12 heures. Le la langue est véhicule la culture. Nous devons vous dire que na mikili na Amérique ezali breakfast, lunch, dinner. Why are students having lunch? Pona nini ba étudiant bazo lia biloko midi. Students are having lunch because it's noon. Ba étudiant bazo lia biloko wana ya moi po eza déjà midi. Noon eza midi. Students are having lunch because they are hungry. Ba étudiant bazo lia biloko midi po bazana nzala. Students are having lunch and breakfast, lunch because they're hungry. Parce que bazana nzala. Where is Erson Mbela checking his email? Erson Mbela azo vérifier ba email ne wapi. Erson Mbela is checking his email at home. Erson Mbela azo vérifier ba mail na ye nandaku. What's Modero eating? What's Modero eating? Modero azolia nini? Modero is eating dinner. Au moins, he entre parenthèses. On peut aussi dire he is eating dinner. Donc, he est quoi qu'on remplace Modero? Modero is eating fufu. Donc, Modero azolia, kolbate na Lingala ke Modero azolia dinner. Modero azolia biloko apokwa. Biloko apokwa on nini fufu. What idiba holding? What idiba holding? Li idiba azo simba nini? To hold ko simba. Deux fois to salaka erreur moko boye et ou ta na Lingala et qui na français et qui en anglais. To le baga na Lingala simbelanga. To qui en français touche pour moi. Or en français tiens, tenir. En anglais ko ba hold for me. Pas touch for me. To touch au simbika rabotiki. Merci. Why is Barack Obama teaching? Why is Barack Obama teaching? Pona nini Barack Obama azotangisa? Barack Obama is teaching because he is a teacher. Barack Obama azotangisa po azali enseignant. Where is Felix Tshisekedi delivering a speech? Where is Felix Tshisekedi delivering a speech? Felix Tshisekedi azo prononcer discours wapi? Au moins la photo, ils ont na tribune ya Nations Unies. Toulouba, Felix Tshisekedi is delivering a speech at the UN podium.
at the UN podium in New York. Felix Tshisekedi is delivering a speech at the UN podium in New York. Felix Tshisekedi a prononcé discours na tribune des Nations Unies na New York. What Bolasi following? What Bolasi following? Bolasi azolanda nini? Pazo kima azolanda nini? Bolasi is following the ball. Bolasi is following the ball. Bolasi azolanda ballon. Abonnez-vous massivement na chaîne Lisapo English Club. Anglais moko bazola accepter na ndenga Lingala pour comprendre facilement. Belé bozo déplacer bozo ki na mboka ba paya ozo na monoko anglais bozo na et compréhension na likambo bako biso ya pete o comprendre anglais te ba tindi ko mulai pona ba schéma ko sama ko ba monoko anglais za pete ça simple langue ko banga ngote bokota na club Lisapo English TV bango ba laksa ka penda na ndenge ke muto azana matière ko banda 01 o ka penda how are you Kisuka.